prvom planu će biti vraćanje povjerenja u institucije i jednostavno stvaranje jedne klime, stvaranje toga što zovemo političkom voljom za borbu protiv korupcije. U ovom trenutku Bosna i Hercegovina je jedna od najkorumpiranijih zemalja u Europi, a u isto vrijeme istraživanja pokazuju da je najmanji procenat ljudi ovdje kod nas raspoložen da prijavi korupciju, što govori vrlo jasno govori o tome da kod nas ljudi ne vjeruju u institucije. I upravo zbog toga je to najvažnija stvar koju treba prvo uraditi, pokazati javnosti da želimo da institucije rade svoj posao, da mi kao političari damo institucijama slobodan prostor da procesuiraju kriminal, da procesuiraju korupciju, da brzo dobijemo prve presude i da se vidi da tu nema zaštićenih, da mogu da odgovaraju svi. Od nekoga službenika na najnižem nivou do predsjednika jednog entiteta ili bilo koga na najvišem nivou.